There is a phrase in the book of Revelation I siek fraza ani knjiga Otkrivenje so anela but radoznalost. Emanušeni si različito pogled so o Jovan mislini, ked pisini jek oto poruke jeka oti zajednica ani ti korijazije. Vačeri oti zajednica ani Filadelfija. Ova čeri za ko pojedinci, amen kedi kaja olil, i si nesave izuzeci, ali uglavnom sveobuhvatno ko otkrivenje, kedo Jovan pisini učeni konenđe, neka se oti zajednica kolana hinele baš verna, a ode velna inele zadovoljno olenca jer rađe harnava enđato vel obično anolil i si nesavi pretpostavka da ko hinjan verniko tu injan čače verniko, da tu kapirejano poslušnost hem kove posveti me za ko stvari je devlesere, a kadikaja za ko trenutak da i si nesave blagoslovje nagrade za koji strajnost hem za koji čeriba i vera. I fraza koja magavate pominav, a da vajka do Mesijeva čeri, meka arakavtu oto sati iskušenja. Nesave prevodje penena oto čas, oto testiriba. Vačeri o to vreme kad kovel teškoće, kad kovel barene volje nešto, ko te namangajate ovakjet kade sinipe. I si šukar vest o obećini za kopleš prava učenici, a me naka iskusi na a da vas ostar vačeri, a da va čas iskušenja. Kad vačeraju ti knjiga od otkrivenja, mora nešto te zapamtina. O Jovan pisini često i čerela je kontrast kod duj grupe, a savedala duj grupe, pa vačeri o kolendar, kola živinena kipuv, hemo kolendar kola živinena ko nebo. A kala duj terminja bukvalno na nole ništa sa dava kaj on fizički locirime ili nalazi nena, per vačeri o kolendar kolaj ko nebo, on locirime i kipuv. Vačeri o kolenđe kolaj kipuv, olenđe obratinipe, jer on posveti me za ko sveto. Jer o Jovane isto džar vačeri, ko lesro prvo lil Jovanesro penela, ako hinjan prijatelje svetoje, neprijatelji hinjan edevleja. I je da lako la te živinena, lengoro predanje, lengoro građanstvo i ko kava sveto. On ni prijatelja ili amala svetoja čerelena da vato ven neprijatelja edevleja. A okolako živinena ko nebo, sarso penđum, on na ne pana ko nebo. On isto živinena ko kava sveto. Ali na pripadinena ko kava sveto. Lengro građanstvo na ne oto kava sveto. Oni carstvena manuša. On posveti me za ko istine oto carstvo, hem pripadinena za ko nebesko carstvo, iako još uveka kad te nalazi nenape, a pokaži nena pumaro građanstvo, oto carstvo je nebosoro, a džarcar so ponaši nenape, jer na čerena o sveto som angela, nego čerena nešto veoma averčani. On podredi nenape za koje devlesre upustvija. Zapamtinen, ke dikaja maro tekst, i mevići naotumen talentu mare Biblije, i te praveno otkrivenje trito šero dešto stih. A kateso arakaja kokava deo otolil, a davaj da o Mesijava čeri, a o Jovane prenosinjak ja poruka i penela a džahar. A da lese so i čerđan molafi istrainđan. A katej si očekivanje. A ver stih kova velama je ko uma, da vaj Matej bišu štarto šerodešu trito stih ko teo Mesija, vačeri i penela, okova ko izdržini džio krao kao vel spasime. A kava izazivinđa bud konfuzije, jer akava lafi spasime
i sole but više primene. Nekada kava lafi značini te ove isceli me. Nekada kava lafi radini pe da neka sroživoti avela koredo. A aver puti ko duhovno vačerio to otkupljenje, ali pale i sole baro značenje hem primene. A dva lafi spasenje isto šajte mislini pe sao termin pobeda. Jer okovao Mesijasova čeri dela ohrabrenje i maje sviđini pe da i činjenica da često dikajao Mesija mangelate ohrabriname i ophenela okova izdržini džio krao mangelate penelanđe i pobeda avela. Tu kao ove pobedniko ma odustane. Ma ovo bez hrabri me, jer izdržin ko krao avela i pobeda dva teva čeri. A davajek termin o to hrabrenje, da li amenča čeveru i najada amaro spasenje, za visini opro amaro izdržiba, a dva bi ovela napad protiv i poruka emi sila oko lestar so Mesija čerđako krsto. Amen spasi mehi njam so oko vas ovčerđa, amen so čeraja. I je davaj termin o hrabrenje, ko te penela izdržin, a čovistrajno, jer ka iskusine i pobeda. Ali jaka te penela džahar. A da lese so šunđan mli naredba, te a čove istrajno, hem me karakavtut. Me tut karakav. I jaka te čučum naglasak o grčko tekst, a dvaj tut. A džahar, me tut, karakav. Znači, ova kateče releko obećanje, tu šunđan mo lafi, kova zapovedin džumče, te a čove verno, ano sa okolnostija, amen vići mehi njam te patina zboga Mari vera, amen kova progoni me, i ko krao o vreme kad kovelo progonstvo je verni konenđe, kova vela, i sigate približini pe, a kava stih iz sole poveznica bari i većini i Sarijen, ali i zajednica ni Filadelfija hem tutiman penela da lese so i čerđan molafi istrajno i me tut karakav sostar, aha čekate sostar vačeri, evremestaro to iskušenje. I akatej si olafi kova čeri avela, a okova su avela ki budućnost. So dava avela ani budućnost, upro okolende kola živi nenaki put, to jest upro celo sveto. So starakate vačeri, oto je devlesoro gnev. Kova avela, na samo je devlesoro gnev, nego vačerijam dže ani dujto es solunjanenđe, da ko zadnja dive o manošaka odbinen i istina i ode velika bi čalenđe, a davaj prevara, sila prevare, a so od vas načini da i si duhovno zakoni kad tu odbinea istina. Na okolenđe kola nesvesno od vačerena, nego specifično ko kontekst kad tu džane istina i odbinola oko vas očereja, a dvaj većinea te prevaro pratute, lažna stvarija deluzi upratute i na samo da dvaj duhovno zakoni, nego dva desini pe, ano sveto kova odevel stvorinđa, a će se openela. Meka arakavtu, znači o naznačaj opratute, meka arakavtu evremestar, o to iskušenje. A da vas oka desini pe, ki budućnost upro kolende kolajki puv, ko celo puv, te iskušini o kolen kola živi nenaki puv. Sodva vačeramđe da davana ne o kolenđe kolaj, o to carstvo je devlesro. Na okolenđe kolaj istinita čačikane učenici. Sostarakate vačeri pa kava jek obećanje samo. A kava vreme o to iskušenje i nesave Biblije i a kava i sole označenje
Soma gelate večeri sa kvalafi iskušenje hem test, a davaj u stvari nevolje, uništenje, patenja koja kade sinipe, ja da lese večeri, umesto te ovea te kodava vreme nevolje, mekara kaptu da lestar i tu naka ovea te. Prvo stih Pavela majke godije davaju i prvo je sulunja nenđe, panđ nja, kad večeri o to zadnjo vreme i često večeri, a dava da odevel na odredin džamen za ko gnev, nego te ovelamen spasenje, te iskusina i pobeda. Soka te olafje večerija davaje kava, ophenela tut i situ svedočanstvo, tu volineama, tu hinjan posveti me mlela fese i satlo i strajnost tu dva pokažinea i adalese, tuka iskusinea kava obećanje, namare delja, kola čerena te iskusinadva, nego ov samo dela zapovest, ophenelo prava vernici, onka ponašinem peko kava način i prava vernici onka primine nešta, soja dava, pa o Mesija lično ka Avel, hem ka Arakamen o to akava vreme, o to iskušenje, i me verujnava da odevel odredinđa nešto za okolenđe kola pripadine na kokva sveto, a dvaj lesor gnev, a men nakova te, a men ne njam odredi me za gnev, nego te dobi na spasenje. I sakava vačeri da bi vačeramđe dao Mesija kad si dela men o to kava sveto, pre nego so kavel o vreme o te da vlesru gnev te perel tele. Dali kapatina, o to aver nesave stvari ako nevolje, oja kapatina, a menđe obeći meda kaova. Ali, na primjer, penela, kodela apostolska, pendonđe, da neophodnoj, a da vas načini da morate desinipete na kakro zobare nevolje tebi džerdinaja kod carstvo de vlesro. Save nevolje, a dala nevolje na nole nisave veze sa o gnev ede vlesro. Dva ver nevolje je kolendar odeveli izvor, a da lipsis za nevolje i sole veze sa o ebengesoro napad hem progonstvo kova mrzini, hemo sveto kova mrzini. A kava stih olil za ki zajednica ni Filadelfija i sola barolafi o to hrabrenja menđe. Da amen nahinjam odredi me za dava vreme iskušenja hem nevolje, a dava deo koja kade sinipe ode velika sačuvinamen, karakamen i kad si delamen, a tar jer penela me tu men ili me tut karakav. Ovka čerel divno obećanje dava, na dinama da dva pomoženitu međe jasno te razuminen, a kala but važna, interesantna delovi od otkrivenje, kola nena avera različita mislija, a kava jednostavno razumevanje blagoslov. Završinava kale šalom o to Izrael. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tute podelinele averencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaja tute zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kolasika venemene de vlese ti istina, hem lese ti volja. Verujnaja da koven blagoslovi me i da sa reo kola kaseka podelinen takođe ka priminene de vlester blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.